Yangon University in General Min Aung Hlaing Doctorate degree pia tun khani nga tuni la somni la guk gal kap makai pi General Min Aung Hlaing in Doctorate degree anga na hu hawin mailama gamle minam lam na a vaipok lian zo kan ne hi chi in pula hi keima in hi pa toina Doctorate degree to kisui in mailam gamle minam lam na a vaipok lian zo nei ka hi na ka ki pho hi mailam karswan na a ding in thahat na khat zong a hi chi in Yangon University a akibo pa toy piak na poya pulak na ni hi pa toy piak na poi pen tuni la somni le guk tun khani nga ni in Yangon University Convocation Hall a kibola SSC khut noya na sema hi Minister of Education a hi Dr. Chacho Seng in makai in pia hi gam ukzia ki lai in ki khel na apian lai tak haksan na le boina te sunga hoi tak makai in akilombang in avai hom zo na hangin hi pa toina Doctorate degree akipia a hi chi in Dr. Chacho Seng in gen hi lungdam